igotsi tonke takangwana ngihamba ngiyakhuphuluta ngiyanivusela sanibona maye nibahle boninotsile futhi kuyabonakala ukuthi nibuye enyangeni lemnanzi kakhulu kuthiwa iValentine yenyanga yethi ithandzana uyabona ke manje mina ke njengenihlala endaba ekunene ngidanitshela ukuthi lolu hlelo lushasha luthi buya sithandzane ilanga lenje nje special nje lamuhla nje kuphela ngelanga le uma kwendekile ke nalibona ngoba nisatolibona nalisanza ningesabi ukubhala lapha ku Facebook Swatini TV noma nishayele lapha kwasasithi ukuthi hayi ngicela hlelo siqhubeka nalo saqhubeka ngoba hlelo lolu lesilwendako lolu tata simangaliso angihambe ngathi njengehlala ndami ngivame ukuhamba neligwala ndasho ukuthi sawubona Nkosi Unjani baba Mthembu? Thank you. Hey unothile. Kufuneka sinothi. Ingani ngoba phela amalanga lamahle siphethe inyanga nje. Nilivusele kwagwala kulo lonke livela kaNgwane sithi akwemnanzi phela. Nihleti ingani ngoba sathi phela ukuthi inyanga yeqhina le yeValentine. Sibuya kuValentine. Sathi kahle ukuthi labanye nje bekulanga leti Tanzania phela. Labanye abakaditholi. Labanye abakathola utho Nkosi yami bazamile bona ukuthi hala kwathiwa no. Kwathiwa no, kwafeyilo. Kwathi kufeyiliwe thina ke la ehlelweni ngoba kulanga nje le kuhlelo nje lelanga linye vo. Ushito mngani wami ukuthi nabalithanda batasibhalela noma bashaye kunjalo. Sithi nje sibamba. Thina ke ngoba bekunene nabo ukuthi labanye njalo babe njani. Sifike thine. Sisaphuma nengoma sisawubafunela. Sifunele abantu labathawuthandzana. Sabahlanganisa thina ngoba siyalalela nangalathi ngawu ufuna ingosa ngalathi ngifuna umfazi awathola mina ngamngani wami ndawuhamba ngiyofuna sisi wena udahamba uyofuna ngiyahamba ngiyadi uyadi ngahlala uyadi uzodingela kunjalo yes njengoba ngishito malangeni lamahle ukuthi ke ngitawuphuma phela mina ngiyofuna sisi manje sitawuxoxisana naye sisi ngive ukuthi ke uthanda umuntu lo njani ngimfunele loyo macondzane wakhe lamthandzako njengoba malangeni lamahle ngishito phela ukuthi mina safuna ukukhulumisana nasisi ngamtfola bese ngimtfolile libito lakhe kunguNongisikelelo owakasimelane sibongo khona kumahlala sisi lamhla siyakumukela ehlelweni luyasithandzana awusixoxele wena ubekwa yini lana ehlelweni nje wentekani ngihamba ngifuna umuntu lotakuthanda Okay, ufuna umuntu otakuthanda sisi manje wamtshela uthanda hlobo linje lemuntu uthanda umuntu kanjani nje ngithanda umuntu lotang respect khululeke nje ngesabile lotangihlonipha lotangithanda lotaba nemaqiniso especially umuntu lokholwa ekhaya sikhuliswe ngetenkolo yes ngetenkolo yeah manje kangaka nje usho ukuthi uke wa disappointeka yini nje disappointed kakhulu impela okay so uthi ngakho iminyaka ke 26 esikolweni ekhamba njani ngaqeda esikolweni qedze iminyaka nje last year manje kangaka sisi angixoxela about unabo bantwana kwentekane noma usede nje useyimbali eMaswati nayo imvana unayo umfana manje shoso baba wemfana wadlala nawe baba wemfana washona okay but nje nyalo aso dikhanza nje vele ukuthi labo bhuti lokho uthi uyamtfola ukhaze ukuthi udlala ngawe nje ngingami ngisuke ngikhanze labo bhuti la bahlela banemali yabo bese baba nepride angisamfuni lo muntu kanjalo ngifuna nje umuntu lo kahle awumfuna le mali bayadlalana le why bayadlalana abahloniphana usho nje manje ubona ukuthi ungaze uthi khunga umncane nje ngenza ukuthi wena sofuna umuntu serious kakhulu empilweni ngifuna nje umuntu serious kakhulu empilweni ngento kwakhana elikhaya i-complexion nje uthanda umuntu lo kanjani emtimbeni lo broad noma uthanda slender semjida noma uthanda lo short noma uthanda lo tall emajaya nje uthanda umuntu lo kanjani nje uthanda umuntu lo mude hayi kakhulu abe dark abe nemadimbuzi
Maduku. Yeah. Ngovakahle. kakhulu ngithanda-ke ubhuti lo nema-dread ngiyabathanda labo futhi labanema-dread Ukwenta njani kanti umuntu lo nema-dread nje? ngiyamthanda nje You feel like nje. yeah Okay. una-that thing Awumthanda nje. but-ke lo-teke ema-dread abe-right nje abembhuti lo hloniphekile ya Nalokholwa. nalokholwayo Ngoba lo longakholwa kuyakubangela inkinga. hhayi-ke labo bhuti laba abeke emabhuluko lapha ngiyababonga La bhuti mayo- lo angibathandi lo ngabhemi lo nganazi nama ngibhema nginazi Okay. Manje kuyendeka phela omunye khanze ukuthi uyakuthanda nje uyakholwa atente ngathi uyakholwa kanti uyakufuna ngeliplani. Ukhanze ukuthi akakholwa loyo muntu. Ngiyayibona vele njani. ngaba nesiphiwo-ke mina ngisheshe nje umloto odlala ngami ngiyambona Okay. ngiyekele nje Umbona njani? ya ngiyambona nje Uyamphupha noma ufika. ngiyambona Okay, ubona ukuthi hayi phela lana. akusilihlobo lentsha yami ngiyekele Ngova kahle. Uvela ubone nje ukuthi cha-ke. Namhla ke mina ngiyacabanga ukuthi namhla ujabula ukutholele lo ngethemba kanjalo nami ngiyafisa ngifuna ngampholi lo kahle. but yena singampholi-ke asante Ukhanze ukuthi nawungaba ukhanze ukuthi uyamthanda ke. nangabe-ke bhuti ukhanza ukuthi ngiyamthanda u-right Yeah. ukulele enkufunako Mhm. but akasuye Lento lo tinto letinto lo yes, tifunako. yes. Tabe Ngiyabonga. siyamcitha. Hey. nami ngifuna umuntu lengidathi sihamba la Yeah. sibambene etandla kubonakale ukuthi ngihamba nembuwana Yeah. hhayi nje umuntu lebatothi ngihamba naye bampo bahle bakhuluma no. Noma ukhanze ukuthi lo munye unalama cherry. Yeah. Sokubangela stress nje. Awumfuni lo njani. Manje umnyaka uthanza umuntu lo ngana nje ke age ufuna i-age lo neminyaka lo. I need someone lona 30 to 60 Ha? 32 to 60 30 to 60 or 30 to 60. Vele wena ngicabanga ukuthi vele awusafuni labadlalako. I'm done cause nje sesingagcina sibulaleni ngcono nje Manje utawenta njani like nje lo 32 khanze ukuthi lo myelo na 60 unebantu abakhe lo muntu. ngiyiteke inkinga lempilo nemzana cause nami nginaye Okay. ngcono ukuthi la kuqaleni angitshele ukuthi nebamphana hayi ukuthi sesiyachubeka soyangifihlela sekuba netinkinga ngcono nje nasicala asho ukuthi ungebamphana Ngeke kube nenkinga nalabantu abakhe. Udabathansi. bamphana siphiwo lesivela kuNkulunkulu ayingenyanga Okay. Hayi into lenhle ke leyo. Nami kufisela inhlanhla shemsisi uyeva. Kuthi na ungathi nje usithi sikutholele nje. Bhuti lo kahle vele lo 60 years sengibabe uyakubona vele. Awusafuni bafana labancane. the reason why ngithi ngifuna ukubona 50 labo babe baphathana kahle 2 betele ngikhapha yalamadwanza Wena vele sofuna umuntu lo straight lo straight lo tawabuka wena wedwa nje kakhulu angaphele kuyo. Okay, ngethemba ngufisa inhlanhla wena lamohla nje. Uthi ngufisa inhlanhla ukuthi maybe utawudibana naye lo tawukhanzakala ukuthi ukule age uyithanda ungilento uyeva. Okay sisi. Kunjalo malangeni lamahle umnanzi uhleli kwangathi lingahlala likhona ngaso sonke isikhathi mina ngiyalithanda nje ngiva ngiyalithanda ngiyalijabulela ngitawubuya ke kuBaba Mzebele sive ukuthi uBaba Mzebele ingabe yena uthole bobhuti labanjani sesimvile ke nonsikelelo walapha kumahlanya nonsikelelo wakasimelane ukuthi ufuna umuntu lona 30 to 60 years usho njalo nje siya kuBaba Mzebele stova ukuthi ingabe utawuchamuka nabobhuti labanjani kumbe ubatamthokodisa malangeni lamahle. Olegama lami ngumlondi ngokancumane. Ibito lami ngisandile Shoma. Ngifunda sisi Mzebele lomuthe nge-height lomuthe but angabe mkhulu ngesize nje ngegcoka kwakhe agcoke 34 36 Ngifuna nje umuntu lo athi uyakhanya ngelibala. Yebo. Akinze angabe ngilo akuthini isidudla. Bathabe nje lo ngcono noma lo semkhathisi. angabe ngimkhulu ngesisu at least abe nemphana munye
ngoba mina ngisende. Okunye lengufisa njengabe ngilo sakhula inzaka yami nje ngeke ngamthakasela kakhulu. Ungathi angaba nje la ngo-18 ya 21 iminyaka. Okay, ngeminyaka ke athi from 30 to 40 years. Yes. Ngifise kakhulu ukuthi ngathi angabi muthi. Abe semkhathisini. Nokuthi sidudla ke vele ngasesaba. Ngathi angaba khathisini noma bengincane. Hey, lokho ligolide ngenalo kwethi ingophe babe. Okay, angikuthanda. Bathi ke kukhona lokuthi sisi abe muhle. Maybe umbendela umlomo wakhe, maybe bakade ingalo takhe cha kuyabonakala. Bathi lokho kwethi ingophe vele babe shame hayi. Angikuthanda. Noma ngabe ya make up ngidinginga futhi ufake amacici upende umlomo. Noma ngile natural nje uthi akafakile litho solo kwengilo. La nginatheni ke anganathi. Yebo but anathe nje manje kuphela ne drink. Kube bede la nginathaka lokuzakusana. Lokhu kucwa kakhulu kimi ngilesimini. Noma ngawe uyatidlela lambonjwa noma ngaba kawana. Noma ngawe uyatibhemela noma ngabe but lo kumcwa inhlonipho lehambeni ngalesimini. Angicabanga ukuthi angaba inkinga noma avele edolobheni noma asekhaya but nje adi ukuthi okay yena so ufuna nempilweni noma asendele ukuthi sidana siyadlala sifuna lekusasa. Isifiso sami lesikhulu bekungaba ngumuntu lo semakhaya ngilungile ngoba umuntu otawuthanza kulima abezilesimini laba sedolobheni ngiyabesaba ngoba abathanza lokho yale emakhaya yena ufisa ngase ngahlala la dolobheni. Yes. Sawubona sisi. Yonjani? Ngiyaphila la. Siyaphila nathi. Victor ngisandile shoma. No, nanzela lo simalana. Ngihlala la kuMahlane. Ngisebenza khona. Aw, nami ngihlala kuMahlane. Ekhaya kusengilithi. Oh. Ngijabula ukubona. Nami ngiyajabula kwati so wena ufuna umuntu kanjani nje? Mule namuntu khanya lo semkhathesini noma simuthi. Nalo similo sakhe sihlonipho kunami. Okay, ngiyabona. So uyaye sometime mama? Sometime. Ekhaya sinazana. Sombula sekhaya. Okay. Nalokuthi mina nje anginathi angibheke. Kepha ngidinga nawo. Lo umculo ngilokhu ngihlonipha noma ngabe ngaKhisimusi yathatha. So wahlukaniswa yini nalombuko uthandana naye? Mina ngijaliso liphethe kahle bofakazi bami le ngihlala nawo. Sengabe idona ngimfundisa. Ngithenza ngithi. Unaye mfana noma ude? Ngiyedumba. So udinginga nekuthandana emntwana mlanga? Angidinginga. So nangathiwa kuyamthola lo muntu udimisele kanje ngaye? Lempinisele ngako vele leminyaka yami ithi ngasengithethe. Sengimfana. So ngamthanza bese yamthatha. Ngeke nje udlale ngaye? Ngeke ubuke eceleni? Angeke eceleni. Usho? Ngisho. Kude mina ngifuna ukubuka wena. Mina lengufisile ukuthi ngifisa umulo
ukhuthile ngibhekulima lemasimini ekhaya. Ngaba ngathi ungakhona nempilo. Asante, singabona along the way. But you are not forced. Namjani singacasha labantu akusena. So, uyasebenza? Ngisebenza emahlanje. Ngakomhlanje. Angisengathembeka kangosi. Wow. Okay, bengifuna ukuthi ngabe banivana ona oyi. Nayi umfana. Oyi. Umfana. Onganayo. Na4. Hayi ngitingi yana noma ngawona umfana. So wena udangikhona ni? Angisinda singikhona. Sengisho nje ukuthi mina dangikhona nje. Phela imfombatana yadzinga nje ukuthi ibe yinhle. Okay, lo ngibe ngifuna ukuva ukuthi ngabe kwakuba nayo ngithandzana nabo before ukuthi ngibe kwendeka. Buti bengithandzana naye before sahlukana. Beka ngasinje umuntu lo right for mina. Ubenathi. Bekanatha ahamba nje ama-clubs kakhulu. Angangihloniphi. So vele nje besinga. Ubehlala kanye naye? Bengihlala naye. Bekangakoni maybe abuse akushaya no? No, bekanga-abuse. Ngibuka nje ngamje ijamine-ke ngisho ukukhipha inhlamba ngikwayo. Jalela ilunga. So nangakho minyaka? Mina yami iminyaka 46 but August 22 ithi 47. Mina 26. Ikahle. Kude nomfumya ufuna kwati. Mina le ngangisho ukuthi hayi. Ngijabule ngicabanga le type leyo. Okay. Cha-ke angadi ngalapha kodwa sesibone ekuhambeni kwendlela. Sibonga kakhulu. Okay. Unjani sisi? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Sibonga sami kancane wakabani. Ngasimelana. Oh, asimelana. Okay. Ngiyabonga sisi. In fact kahle. Right wena sisi. Complexion ebusweni right. Okay, ngifuna esayidini langakami wena sisi. Ngifuna sisi lo ngathi muthi. Yes, lo ngathi muthi. But not kimi, not angabe muthi kimi. Yes. Number 2, you are so beautiful. But ngifuna sisi lo muthi lo de in. Lo de big stomach sisi le school. Yes. Abe muthi athi 34, 36 emtimbeni. Yes. So hayi kuthembe kanjani, maybe ukuthi ngubukela phansi, no angubukele phansi right wena sisi, yabona. So ngifuna sisi lo ngathi muthanyana. And number 3, lo nganathi, lo ngabhemi. Yes. Awunathi awubhemi ngiyakubona nje mina, but nje yabona okay le ngumfunako kahle hle. Yes, ngilolo hlukile. Of course. Lesicethile. Kunjalo besisi, ngiyathemba ukuthi ke umbonele bhuti wekuqala. Unjani? Kwenteka Bhuti wekuqala ukahle. ukahle. Umthanzile. Ngisho ukuthi ngithandela ukahle. Uve njanje nakatshela ukuthi ude umfana and lokunye usebenza etingatheni. How do you feel nje lapho wena?
kuba bethu umfana-ke kuyangimangalisa futhi semdala but-ke yena ukahle. Umkhandla kahle. Kodwa-ke kuthandzana angathi. Awathi. Utiva awumthathi kwentekani? Akasilo umleke emfunayo, yena ukahle. Ukahle le age uyithandzile. Ngoba bothi ufuna lo mdala. Yeah. Okay. Lo wesibili ke Ncumalo, wakaNcumalo. Kwentekene. Umthandzile kwentekani ke khona ke nje. Angamthandi nje. Okamthandi at all. Yes. Bomati noma bongamati nje. Noma kumbe nake na Tanzania noma ngizange sengithandzane noma kumbe wakushela wakusoma kwentekani nje. Ngiyamati. Uyamati. Uyamati nokuthi uhamba indlela leti njani. Nawe uyangati. Yo, malanga ndamahle. Kusho ukuthi sisi angakhona ukukutholela ke Macondzana. Kanjani nje? Ngoba bengithi phela u-right nje ngalo. Lewe ekucala mina ngimkhaze ngathi awukubede nje ingadi awukeva nje ingadi ukuthi uyangivuma. Just awubona ekuhambeni kwesikhathi. Okay, shothi ningaphinde nibonane futhi. Yeah, maybe. Okay, sis. Kunjalo bakangwane. Kunjalo. Sethembeke ukuthi-ke naba bemzebele ngale eGurusini naye utaxoxisana phela nabo bhuti-ke ukuthi-ke bona bafile kanjani ngale mfumbi le besibaphathele yona le mbali eMaswati le besibaphathele yona ukuthi kuyacondzana yini bamthola yini Macondzana. Ngicabanga ukuthi mina nawe ungavalelisa babukele emakhaya wena. Angisi nje ngiyabonga kuleli hlelo. Nami bengifisile ngathi ngingamphola lebengimfuna yes. Jike ngiqansi nginebhadi angampholi. Awukamtholi. Next time Next time. Nangabe bayithandile babukele emakhaya hlelo etaweni enye nawo uzovela uyogcina umtholile ungakhathateki uyafa. Noma ngone usekhona. Sihambile sadingela. Savusa. Kambe sokubonile lokufuna. Angikoyini. Cha babemzebele ngiyabonga kakhulu elithuba. Ngibonile but le ngikufuna ko akusiko. Yes babemzebele akusiko lele bengikuthole. Okay. Yeah. Okay. Lokusho ukuthi ngaleli ndlela nje vele awufuna ukukubuka nje vele ngoba akusiko. Hayi babemzebele vele ngenele akusiko babemzebele. Lebe ngikufuna. Ya bengichazile lapha kusiyelo ngifuna. Ya kusukela mina ngifuna. Kepha ke Ncumalo ngibona indlela olulahle ngayo. Nami nabona No azange sisibonane ngiyamcala nje. Cha kuyevakala mfuni ngoba phela into nakayifuna lengini vele ayijabule nakayifuna. Ngoba straight. Yes. Yeah. No ngijabulisile. Ngitakusile ukufuna. Yeah. But ke mbone umuntu wami uthi ngoba solo sekhona naye TV naba abantu bakubuka emakhaya. Labanye mhlawumbe ngilala ubafuna wena. Nabo bafuna wena. Ngoba la kulohlelo special ngosi njonji zatha senenje ilanga leli sinifunise ngoba senawe asifunise angisho njalo wachaza ufuna lokunjani so ke ngiboni ke soyabona ukuthi hayi lesikulethele bona kuseyi uthi umnyazi sisaqhubeka sisakulethele naba abantu emakhaya bakubuka nalo lokufuna uyakubona lapha nalo lomfuna kuwena naye uyakubona ake utshele naba bantu ukuthi wena ufuna umvulo kanjani so watshele nje nababa kuwakho bese ke sobanika nenombolo yakho lapho yakhona Facebook ungene ubatshele lokufuna lomfunako lokhuluma ngayo uyabona awutshele nababukele cha babukele emakhaya siyabonga kakhulu ukuthi sitholele lithuba leli ngwakancumalo nje sibonga ngithinga umuntu lengamthatha siphile naye impilo yonke in fact abe ngumkami ayongcwaba nganyelanga nami maybe ngumncwabi so
babemzebele sewukhulumile nje lokuthi asengikhulume nani emakhaya. Ngithinga umuntu losakade ukuthi sowufunani empilweni. Abe ngumuntu lo matured lawuthi engqondweni. And abe ngumuntu losadi ukuthi ufunani and lophilile. Ngakubeka ngembaba lophilile. Kwesithathu ngajabula kakhulu ukuthi loyo maybe lonenshisekelo angangithinza akhulumisane nami, but ke hayi kungibhaza, hayi kudlala, and futhi abe straight to the point. Ngilawuthini avele aconze endzabeni ukuthi okay Nyalo ubone ini kanjani, inombolo yami nakayifuna ngabanika emakhaya. Inombolo yami ithi 76 11 7178. So ngiloko lengathanda ukusho kwalami, ithi 76 11 7178. Babe Shongwe, sihambile sangena emahlathi nemahlashana njengokusithuma kwakho uthi sikubukele ukuthi umlibatisi lo ngamthola ngalelanga leValentine seyidlulile ke noko besosidingela samthola ke umuntu. Ngabe kambe kokuqala ngiyacela ukuthi lana sikumbonyela amehlo sikungenise la uthi na ungena la wabona umuntu senhleli nobabili uve kunjani? Ngicishe ngafeyinta. Ngilozi beyimanya. Beyimanyade. Kambe yilo lo muntu bomfuna noma nasenikhulukhuluma naye kube khona lokuthi hayi lo muntu vele lo ngiyamfuna mina bamba ushise yami nguyelele ngimfuna. Nguyelele ngimfuna. Yes. Jabule kakhulu uthola lo mfuna. Yes. Wenetisile la kutshele wona. Wenene ngakho. Cha besithi mhlawumbe nawa ke nesithi sikhuluma nabantu laphayana labantu ke ufunela umnike phambi kokuthi wena awusaqhubeki umile khona la sendakuhlala phansi nikhulume naye nicetheleni inkulumo tele kunjani lokusho ukuthi Nyalo nje sokufuneka nihlale phansi nikhulumisane ukuthi kanje angithi kunjani. Cha siyajabula lokuthi babe nguye lokumfuna ngakho bavela ubekisa mina ngabona ukuthi ubekisa lokungiko kepha ke kancane nje ukuthi ubese uyaphandleka nokuphosela wawo ngoba ngawupha ungathi ufuna 18 21 alilona una 26 kepha awusaba nenzaba nabo lo nawe below 35 iyude ngifuna lesenemali. Cha ngiyacela ke babe ukuthi tibongele lapha kunaba ka TV utibongele ukuthi baze bakuhlanganise nemuntu lomtsingako. Ungabonga uthini lapha ehlelweni noma ubongele nalabanye nje bakhuthathe mhlawumbe ngaleyo ndlela ungabuka lapha ukukhuluma nabo abantu bakubukile lapha. Ngibonge kakhulu esiveni kubo bonke nababukeli icala ngibavusele emakhaya. Ngwakhulu elihlelo ngisiphe kakhulu sengithole life partner ngithemba ukuthi angiphatha kahle siphathane kahle wonke lesitabu nale hlelo ngifisela incubela phambili ngachubela nalabanye bangene kulolu hlelo bami sibe banenge isitawu khona kusitakala lokho. Lolo munye ke bemnene uthelayo yena uqedile angathi ke sisi basatawuhlala phansi bakhulumisa ngoba thina besenta nje singeniso besenta singeniso lokuthi badale babona lokuthi ke sebayijuba kanjani abayijuba bobabili akusasifuni thina sikhumbule mngani wami phela ukuthi sinothe nje asibabonge laba se-Century basidokuse emnanzi yebo. Njengoba mngani wami sesiliphetha phela lihlelo lethu lelivela kancane livele lamuhla livele yaphela malanga lamanje sibonge phela ukuthi basigcokisile sababahle sanotha i-Century fashion wabangibona ngishaya ayas i-3 piece mngani.
ya Kunjalo mngani. sisho labo bantu abahle base century embabani la etulu nje eplaza yena balapha kamanzini la uphuma nje kanti uphuma eBunimol eBunimol kunezebra lapho crossing naba la nawuthi nje khona naba la eceleni hayi baphethe impahla lapho manje baphethe letimatima futhi nawe nje mbukela ungete uhambe hambe uyotihlolela ushona khona umuntu ekile ngiyakulayela bye bye Lile benkosi nibahle nonke emakhaya siyanithanda.